Magrasya nga bakpu kaya katamungan. Iabet alang kaya katang panalangin, kaniting miso, din kapasalamatan niyang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Lalian family, Mr. and Miss Eugene Balagtasen family, Mr. and Miss Binondo Karandangan family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Miss Remy and Seni Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Careon, Marwan and family, Mr. and Miss Florentino Mercado and family, Nelmi Alung and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Candas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Bianco Macapagal family, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Jean Galura and family, Alexander Nicdao and family, Rosvi De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elise Mercado Pasos, Aloha Rosario Layug, Adona Rosario, Herbert and Teresa Layug, Hermie Layug, Mayor Buddy and Princess Dungka, Kapitan Ryan Sherlyn Pineda, Marieta Basilio and Daphne Catrice Ong, Ralph Dungka for passing the architecture board exam, Mrs. Babylin Maglaki, Adam Primo Antonio, Sebastian Miguel Antonio, Arginel Terrado, Janet Terrado, Arnel Terrado, Rosnelia Guanlao, Reynaldo Bungay for his birthday, Edmund Sampang and family, Alexander Nicdao and family, Rudy Guanlao and family. Makanyan muna manyabit aling panalangin tamang special intentions di Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lapena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Rayleigh Lopena, Nicasio Lusung and family, Adelina Yalung, Rodolfo Inocencio, Alma Suba, Adoracion Bondok, Imelda Cortesano, Maria Rita Teresa Hinco, Abelardo Lourdes Silo and family, Layan Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuason, Cel, Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Jelica R. Guanlao and family, Grace Palyasigi, Alan Isel Vitug for good health, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Conan Nelson Pabro Jr., Angela Erica Pagador, Josephine Hermoso, Rodel and Jennifer Romero and family, Andre De Jesus, Mrs. Babylin Maglaki, Josephine Hermoso, Maria Micaela Tan. Manalangin tamo mo naman para kimaruang kapaldanan di Winston A. Chan, Danilo Batak, Sena Lorin Hope Matito, Marie Lali, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Josephine G. Alexander, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Herminia Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline M. Garcia, Victoria Arceo, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Hoail, Noli Lagamayo, Luciana Hoven, Joshua Sam Parbo, DJ Punsalan, Reynaldo Macapagal. Yabetala man kikatang panalangin din donors para kimbulan ng Hulyo, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes O3 YMP, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Roberto F. Macapagal, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Raymond Sarmiento, Roberto Macapagal, Elena Flores, San Andres Apostol Parish, Lenny Sacro, GCC Furniture, Presi Yumul, Blanchian Luis, Mrs. Seni Mercado. Para ka rin kapatid tamong mayaong nabiye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapandi, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda,
Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Merlin Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marcianen Francisco Sadsad, Christopher De Leon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna Bernada Niraldo Macapagal, Onofre Cambao, Chofilon Pasencia Palyasigi, Marcianen Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Marvin Sablan, Leonoria Lung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuason, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotel B. De La Cruz, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emiliardo Yalung, Ricardo Senior Oficina Leasing, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Apolinar Kayanan, Gonzalo and Lucia Galura, Bonen Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaise Sampang, Marik Renzi Taruk, Nesemir Suwagen, Aurora Almario, Valentina Almario, Gertrudes Codomes, Gabina Yalung, Gabina Layug, Fernando Layug, Anthony Layug, Lopito Layug, Wilson Manansala, Emerenciana Manalo, Eloisa Mercado, Dr. Neneng Ablog, Leticia Bungay, Rafael Bungay, Rodel Maglaki, Hona V. Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senaida Juan, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Rodel Maglaki, Eliseo Capiri Sr., Alberto Loque,
King lagyo ng ipam po ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios. Ating pamakyagom ning banal Espiritu manatili kay kayugan. At kekan timurin. Pagmasusyan tayo ing kalabing limang Domingo ning karaniwan na panahon. Anting pamagsadya king pamagdaon tam kaniting misa. Sisyan tayo rin kay katang kasalanan at manyawat tamong kapatawaran king mapamakalulong pa. Iyang kastang miyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa pamakalulu. At kay kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ampong pamanyapat, King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Uli nita, ipanigapukan na Mariang kapilan man Virhen, karing sablang anghel ampong banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy pa, bustan mong ingsala ning kekang katutuan, ang tabayanan na kami papunta king kayarian mo, busal ning yatong mitmo karing sala at dimut king katutuan. Kristiyano ing lagyumi at ing ebanghelyo, iyang ikakaligayami. Mananunasan ang ing lugod mo, gawa na kami agpangking pake na ning pamanawos mo ke kami. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Amos. Iya Mazia ing saserdote ning Betel, nga na kang Amos. Hoy Propeta, umena ka. Muli na ka king bansang Uda, at karing manintunan, at karin na ka manaral. Nakapasibayong manaral keti, king Betel. Itiyeng lugar ng pisasamban ning hari, itiyeng pambansang templo. Pekibatan ning Amos iya Mazia, king Antikaniti. Ako propeta, at makayabe karing kabilangan ding manaral. Metong kumong pastol at talayingat, karing dutong ahigera. Dapot, kinuha na ako ning Ginu, king obra ko at pepatok nangan, magpastol at inutusan na akong lumakad at magsalita para kaya karing memalen ning Israel. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing sasabihan ning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita king kaya katang labwad, manatili ing kayang lingap. Misaganay nga lang kupas, alugod at katapatan, mikaul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol manibat king labwad, at ing katuliran matyo ibat banuang matas. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakal ing kekatang pupulan,
Manimunay keya ing katuliran, at isadya na ing keyang dalanan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos, adibpaning ginutamong Eso Kristo, uring pigkaluban na katamong kanuanan ay ibat banwa, pauli na ning kekatang pangayagom kang Kristo. At uli nitang pangayagom ta kang Kristo, pinili na nakatamo bayo pang melalang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan arapan na. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamong ampun, king kapamilatan ng Eso Kristo. Iti ang parasan at kaburian. Purian tayo, uling ning maragul ng ganaka kay katamu, king kapamilatan ning kayang pakamala na anak. Inatbus na katamong Kristo, king kapamilatan ning kayang kamatayan. Uli na niti, mi patawaran ing kaya katang kasalanan. Kasagid na ning lugod, pigkalub ning Diyos kaya katamu. Pigkaluban na katang kabyasnan at pamanalastas, banlubos sitang aintindyan ing makaliim ng parasan. Iti ing parasan akeyang daptan, king kapamilatan ng Kristo. Dapot, miras na ing mituldong panahon, tipunan nongan ding sablang at subanwa, at ding kingyato at pisan metong nongan kang Kristo at ding peka buntok na. At uli ng Kristo, meging balen na kami ning Diyos, adarapat king karing sablang bage, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami, keta pang minunang panaon. Inya, ikaming minunang mika ating kapanayan tang Kristo, kekeng purian ing ligaya ning Diyos. At ikayo man, inyang dimdamyo ing balita ning katutuan, ing maya pabalita, amin niya kaligtasan kaya kayo, meniwala ko kang Kristo. Uli na niti, miyabiya kaya kayo, ing tatak ning banal ay Espiritu, antimong pinili ning Diyos. Ng Espiritu yung katunayan daring pangako ning Diyos kaya katamu, ang gaking kamtantamong ganap, ing kaligtasan. Sukat tamong purian ing ligaya ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingig pa ning ginutang Heso Kristo, aslagan no saring kaya kayong kaisipan, banabalo yung kapanayan, ake kayong kayaos. Ingino manatili kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o ginong.
Inaus na lang Jesus ding 12 at tibura na lang tidwa-tidwa. Dinina na lang upayang makapalwal karing maroke espiritu at sa kanal penabilinan nga no. Eko magdalang nanuman king kayong pamaglakbe. Subali mo king metong atukod ni pamangan, ni balutan, ni kwalta karing bulsayo, ni piblasan, eko magdalam. Dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, sa ano pa mang bale, ingke kayong pipaglayunan, karin ko manatili ang gaking paglakoyo, king balen ay ita. Nung king metong alugal, era ko tanggapan o pakiramdaman, makoko ka rin, at ipagpagyu ingalikabok karing betisyo, anting tutol laban karela. Mekola ring 12, at penaral da karing tawing sukat lang sumisi at painggulot karing karelang kasalanan. Pepalwalan dala ring dakala demonyo karing tawong alipanan dareti at kiskusan dalang laro at pepakayap ding dakala tawong ating sakit. Iting mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Napon alben kay itang metong a documentary tungkol kareng tao Hong Kong. Mag-migrate king Great Britain, king United Kingdom. Mal ing makasaling bale. Dakala social issues, mapipigil ing karelang freedom of speech. Magprotesta na ring tao. Ela satisfied. At ating metong journalist ginawang documentary, metong kareng sangkan o ba't lilipat la king United Kingdom deng tao Hong Kong, yapin itang buridong mika masanting edukasyon ding karelang anak. Iting pipilinan da o iting metong criterion ning pamaglipat da. Burideng pilinan ing metong bansa para keng edukasyon da ring karelang anak. Makanyan mo naman ing gagawan da ring pengari o kaya ring estudyante neng mag-college la. Mamili lang eskwela o kaya itang eskwela anong nukarin niya yung kursong burida. Neng minsan naman pipilinan ding metong eskwela, uli na nitang metong o aduang profesor, anong nukarin labisang mag-masters o mag-doctorate. Ni Cardinal Tagle po peparlanen ng obispo na king Catholic University of America, king Washington. Uling itang metong a professor ka rin, ing balamo leading professor, Professor Comonchak, metong yang pari. Karin niya mayari, pinili na itang eskwela nga ito, pinili na itang profesora ito. Makanyan mo naman ang gagawan da king first century Palestine. Deng individual ilaying mamili kareng religious leaders nung nukarin bisalang patrain at mabiyasa. Deng religious leaders kanita maninay lamong individual lapitan da. At potang tinggap nening metong rabbi o religious leader, itang individual ito, tanggap yung instruction. Pamanuro, keng rabbi ito, ituro neng kikimot, magsalita, mamasa, itang kayang
estudyante, itang kayang disipulo, verbal at saka actual instruction ing babiena. Oneng itang bienang disipulo temporarya mo. Datang itang panahon ng estudyante, maging teacher, maging rabbi. Kining binasa mo pong ebanghelyo, kabaligtaran ing gawanan ng ginutamong Yesu Kristo. E de pinili ng disipulos, iyang minaus. Inaus no ren kayang disipulos, den kayang 12 apostoles. At ing metong ng pamag-train karela, pituki-tuki na lang. Den kayang disipulos makiramdam lang. Den kayang disipulos albende nung makanano yang manulong at makanano yang magsalita. At metong kareng training nga bibiyena ng ginutamong Yesu Kristo, kareng kayong disipulos, yapin ng sasabianan ng Ebanghelyo ngeni, inaos na lang Jesus ding 12 at tiburan na lang tidwa-tidwa. Peparala na lang. E de kayabe, ilamo. Pero atin lang instructions kayo. At kini, akakita mo nung makananong dening disipulos. Ito, ining message na ning kakatamang ebanghelyo ngene. Maging kapanipaniwala ka mo keng sasabihan mo. Maging kapanipaniwala ka keng amanwan mo at gagawan mo. Nunging sasabihan mo, gagawan mo. Nunging gagawan mo, pagawa mo ka rin aliwa, patutuan mo keng biye mo. Simpliya mo ing mensahe na at panaral ng ginutamong Yesu Kristo at din kayang disipulos. Yanunsyo de, iproklamade, ing kayarianan ng Diyos. At kining ebanghelyong binasa tamo at inyang aduang porma, ing kayarianan ng Diyos. Nga nang sasabi kareng kayong disipulos, dinina na lang upayang makapalwal karing marok ay espiritu. Lalaganap niya at tsuya ing kayarianan ng Diyos neng mitatabila reng marok ay espiritu. Ita po yung metong obligasyon tamo. Nino pong manyese marok espiritu kaya kayo. Eta laburi deng marok espiritu. Ing marok pamisip. Ing mature isipan king siping mong bale. Ing pamagduda. King kaya kang asawa. King kaya lantiwala, king kaya kang anak. Kanito, deng masakit, balado, misasaniban lang maroka espiritu. Anyapin deng disipulos nga, no, itumpak yoreng gamat yu. At menulula. O iting mumuna ng forma ning pamag-anunsyo king mayap abalita, king kayarianan ng Diyos. At tsuyeng kayarianan ng Diyos, mag-ari ang Diyos. Neng masikan tamo lubat etamo tatakot. Pitikan tayo. I-kondena tayo. In corruption. In kalaraman. In maroka espiritu. Aliway itang magmaklak-maklakan. Ing kadwa ng sinabi ng ginutamong Yesu Kristo, nagawan da rin kayang disipulos yapin ing pamanisi karing kasalanan.
May kola ring 12 at penaral da karing tao, ing sukat lang sumisit pa ing gulot, karing karelang kasalanan. Ing amanong Griegong metanoia, buri nang sabihan, talagang gulutan me. Emo ne arapan ing kasalanan. Emo ne ulitan itang gewa mong kamalian. Gulutan me at lumawe kaking sumangid amasala. Manaliwa ka panlalawe king biye. Nung palaging madalumdum, nung palaging maturing ke kang lalawen, mikutkut ka rin. Ating penaral daring disipulos, lakwan meyan, makokaken. Itabi ming sarili mo keng makanyan apamisip, ang pompang dapat, ang pompang pamagsalita. Gulutan me, arapan me, inginu. May harapan ng sarili mo, may harapan itang madalumdum, matsura, harapan me, inginu. Makanitayo, ing metanoia. So, inginu tamang Yesu Kristo, oreni reng instruction na, paluwal maro ka Espiritu, ipanaral ing pamanyisi ka ring kasalanan, gulutan ing kasalanan. Ban kanita maging kapanipaniwala, mayakit keng biyeda, keng sarili da, ing panaral da. Pakiramdaman nyo rin instruction, eko magdalang nanuman king ke kayong pamaglakbe, subali mo yung metong at tukod at magsandalyas kayo. Eko magdalang pamangan, eko magdalang balutan, eko magdalang kwalta, eko magdalang piblasan, simply, uling aliwai kayo ing panaral yu. The good news is not about you. It is about God. So, neng manaral kayo, aliway kayong lalawenda rin tao, no ne, lawende nga pong gino. Anyapin, yung ginutamong Yesu Cristo, balamo pe paralano rin kayang, tinubod no rin kayang disipulos, anting misyonero, king meto nga bayong pamaglayag, king meto nga bayong Exodus. Kasi po itang Exodus king matuang tipan, nung atatandaan niya yung kwento, anyang iligtas noon ng ginutamo ring Israelitas, king pangayalipan da ka ring Egyptians, dininandong tanda ring pasbuldo, king daya na ning tupa. At potang kanande itang Passover meal, ing instruction karela, magsandalyas kayo, at talnan niya yung tukod yu, kabang kakanan niya ing Passover meal. Buri na pong sabihan, makasadya lang, makasadyang mako, maglayag, lumakad, makanyan la, reng disipulos at tinubod na, ng ginutamong Yesu Kristo. Makasadya lang, makasadyang mako, manatili, king metong bale, mako, lumipat, always on the go, makanyan lareng misyonero. Nga ng Pope Francis, ing balang bininyagan, metong iyang missionary disciple. Aliya estudyante pa mo ngeni, next time missionary apostle. Apostle is to be sent to a mission, missionary. Nepo, ali, kaya ng ebanghelyo, pe paralano ring disipulos na, pe pag-mission na la, den kayang disipulos, gewa na lang misyonero. Next week, damdaman tayong ebanghelyong magbalik la ready, mag-report la, dening pe paralano. Missionary disciple, balang bininyagan nga ng Pope Francis. Every Christian is a missionary to the extent that he or she has encountered the love of God in Christ Jesus. We no longer say we are disciples and missionaries, but rather we are always
missionary disciples. We are always missionary disciples. Miparala, magbalik, mabiyasang pasibayo, magmisyon, magbalik pasibayo. Makanya ning gagawan tamo every week. Balik-balik keni. Baging samba, disipulo na ning Ginoo, kaya rin na ning misa, umena kayo. Balamo mo po sasabihan na ning paring, lumwal na kayo. Ing dimdam yu, penamdaman yu, ikit yu kingapong Ginoo, pamali tayo. Misyonero kayo. Panalangin tayo kaniting misa. Ing panagat na ning ebanghelyo ngeni. Ing ipanaral tayo. Keng biyeta mo, ing mayap abalita. The best teacher, yapining biyeta mo. Neng kay pasyag tayo keng amano, neng kay pasyag tayo keng dapat. Panalangin tamong maging kapani-paniwala tamo. Keng kaya katamong pamipasyag, king maya pabalita, ulinging sasabihan tamo, gagawan tayo. Ulinging paniwalan tamo, mayayakit siya king bietam. Ulinging maya pabalita, gagawa na katamong mayap para karing aliwa. Talakad tamo, ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwa ang pongyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kanwa na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal do sinubriyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatao da ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biyalananga. Amen. Itamo at ding anggang galamening kakatang komunidad, awsano ning ginuban ipabalo ing maya pabalita, manalangin tamong miabe-abe at paraking metong at metong, ban makibat tamo king awos ning Dios agpang king grasyang pigkalubna king balang metong kakatamo. Nga tamong manalangin, at ike keni Ginoo, tuburan mo kami. Ulitan tayo. At ike Kenny Ginu, tuburan mo kami. Ginu, kakakakimi lang tao. Dapat inaus mo rin Moises at Jeremias, ban magsalita at manimuna. Gawan mo nga lang pamanggilinlangan, ing suwalami ang tingkeko. Agyang ka ring taong makasadyang makiramdam, niya ng aming manalangin. At ike ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginu, manasan lamong maglinis ka rin karelang lambat. Dapat inaos mo lang maging kekang apostol, ban mikalit king kekang mayap abalita. Gawan mo kami na mga lang takot magsalita king kekang amano. Inya ng aming manalangin. At ike ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginu, talapan yung buwis ang makalukluking kayang opisina. Dapat inaos may Mateo, ban pakayap tao, at palwal ka ring demonyo. Sugatan keman, gawan mo kami namang talapanulo, inya ng aming manalangin. At ike ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginu, talaturula mo, o kura paroko, o talapagobra. Dapat ausan mo rin kekang tawon, karing karelang komunidad, ban pa yung tulutan kaya justisya. Ban mamingwa ka rin kalulo. Magsalita ka kapamilatanda, parang sablang matulid at mayap. Inya ng aming manalangin. At ike ni Ginoo, tuburan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo.
Iyulino sa aking karya ng maligayang taptatata mong mayang unabi. Ipanalangin talak yung Ginoo. At ikay kini ginutuburan mo kami. O Diyos ay pami, bustan mong ingbi at mensahe ng Jesus. Agyaga na kami ban pagnasanming ipahayag ingkayang katutuan at ingurin ingkayang kalayan king balang metong keti king yatu bayang maging Ginoo ring sabla manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayo't kanakon daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo. King kapuri ang point kaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginutanggapan mula reting ayin ning kekang iglesia, manano na sanang iting Eucharistia, sa upana kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
ing ginumanatili kay kayo, at kekan iyat timurin, nayo ring puso yo, makayat na anoking ginu, pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. iti karapat dapat ampong matulid, Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos kingalangang gat lubos mayupaya, inyang mi kasala la rin kekang anak at mi parayuking siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapaminataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa, antimonong makanano kayong metong ika, ing bugtong mong anak at ing Espiritu Santo. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe kingalangtok ng dang pamamya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat sa keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ame daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwani ing kalis, pasibay ang pepasalamat keko, at binyene ing kalis kaning kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyobli ng may biye ning anak mo, daraon mi ake kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayong esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaborian king kekabaning panaon, purian dakat paligayan, kapaminatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamiya chubawa, isangman ning lagyo. Datang ke kami, ing kayayan mo, mipamin paning mo. Et isuri, antibanwa, ing kakanan mi, king adoa. Ibiemo ke kami, king adongeni, at ipatawad ke kami. Ing salami ke ka, anting pamamatawag, karing mi kasala ke kami, emo ke Saul king tukso, emo ke pai Saul king tukso, lei kabus king maro, pamia chubanwa. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekaing kariyan at ing kayupayan, ampoy hindi gayo, manggaman king anananggo. O ginuming Yesu-Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat maagari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kekaan timurin. Pagit tamong yening may kakametong tamok king kapayapan.
Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginoo ka paminataning pamakirake miking misteryo na niting Eukaristiya, bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong karing puso mi. Itiyadwan miking kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Siklod kayo. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibad ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Hinya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yeldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, ni pamintuan ng lub mo kaya tisulip man ti banwa. Inka kanan mikngal doldo, ibiyem mo kaya kami mikngal dongeni, at ipatawad mo kaya kami ding sala mi keko. Antining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga emo kaya pa isaol kintukso, nunay kabos king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Anti mo'y sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, nginit manggaman king alananga. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ibating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ni umeko king kapayapan. Salamat King Diyos.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to